Good morning. Ngasigi card ki message hapada yeng minarase ko aduga ai number amaga share tawrake ko angel number ama hai tare ko good luck ki oina hai tare ko good luck ki se akhoi gi luck ki angel number haira aga di amaka exam ki su yare job interview gumba chatpa su yare aduga nukti gi thaba inghang chathokpa matam da dum haidi siznaba yai ko sigi number se ado number du na horen keno tawda dum haira age ko haidi keno loira matung da hai tare ko card message timing ke ka haira matung da 1, 2, 3. Ado igada machuna blue gumba na ibiyo ko CBC number se de. Hadi black gumba di iga no hadi ko angel number iba matam da hadi manifestation gumba to matam da black iba ya de di hai bane ko. Ado nan hikate gi du di hadi black se magi color oi bane num adu magi di ke shukai de aya mum pham da ai ya num hara kani ko. Ya da pham da di ai ya de du ha kani basi na hadi blue gumba se na bi ko hadi se gi number ai na horen hairak to se ko. Sida le de card se khoi gi magi messaging winner se kai la ke ha bu do. Ngasigi oina haramne na haide daily oina ne haide kitang ko haide ngasigi oina thabai ngak chatori ba thabok to kitang challenging oigani ko challenging oiraga su haide aigi photo lakpa oina di ko haide mai pakpa di oiba hai thabok de trai di phangda ba hai tar kadang haide ko yamna line phangba hai ba ma lei kadang wana phangba ma hai ba ma lei adai ta haide yamna trai phangda ba photo oigani ko ado ani suba se ngasai gi aina tawriba thabakto ketang delay oina lakpa hai tare ko ngai ba ma waiting ama gari ama leiri ko aduga ahum suba sina kaino hai kan sida ko hari hauzik se sum hanagi nungai ta base sum khangal laga yam legale ko ado khan ganu chalan go let go to hon ban hai na ko always ina hate hari kaino ma leba matam da hai di negative thoughts oiro phataba gari grana hangai sum khalam ba khot ba mayam do hai di phattare nungai tare hai ba put to di let go hairagadi let chakro na haibane ba aigi life tagi aigi mind tagi loina mak chakro haibane ba sida ado si je let go to hola matung da haida chakra matung da haidi songi life ta hai tar ko haidi afaba mangal urakpa phangani ba anatragadi hanagi phatabdo sum khanjal laga leragadi phatabdo in attract to bodo life se haidi akoina afaba attract to ge hairagadi kaino haidi afaba wakan khanba ama yam darkar roiba aduna haidi ngasai gi negative thoughts negative kaino adagi negative things so sum khala leragadi adu do in attract ko na manifestations taw madam sa afaba do phangzage na manifest tawine ba ado haidi ngasai gi atai matam da na haidi purnima kari grass da na manifest tawre aduga haidi atopa matam da na mo ngasai nuai taw do khalaga leragadi haidi work tawroina adu na haidi nungti gi practice ama su yam darkar roiba haidi thought process change tawge haibagi hai tare ko adu sida lere ko gi card ki message na ko timing afaba sina ayu ki pung taruk tagi na 3 ka minute kun ma thoi phawng le ko adugi matung da mung 9 ka minute nifum doi dagi na 9 ka minute nifum doi dena pung 10 ka minute manga phawm le re adagi mu 12 ka minute nifu 9 dagi na nongal nungdawairam gi pung 3 ka minute kun 3 thoi phawm le re tagi 9 ga minute nifu 9 dagi na 3 ga minute kun 3 phawa sisina ketang thengbai ko aduga pura thengbagi na harga pung 1 ga minute 3 dagi na pung 3 phawa ama le re ko nongalam dai gi to next day gi 3 phawa hai tar ko aduga amu kai ngasai na hai do number se 1176 ko 1176 and ko and say 1176 adi 1176 kama ko laga ne 1212 amaga ibe ai ba si sina haidi ko haidi luck enhance tawna ba angel number hai tar ko luck haidi ngasai gi akoin exam gu machat matam da hai tar ko phi manung da gumba de iyo ko haidi khudang de ira de phong na i doina te ko left ki nangi body side te iyo ba haidi khoi khwangi na che kumba natraga khoi khut pambom haidi lingjum maya gumba se haidi phi manung da legi ba pot se sai si do ina ibi ba hai ta ga nam iga da ba number sina kai no hai matam sida 1176 and 1212 ko si se ibi ko haidi si se aduga atopana ngasi se ko ngasi monday se angoba gumba yam thina light oba machu gumba sugumba se set pi ba yai ko silere ngasi ki video se ma'am thank you